Kaliang ke Jongaru ngaban pau ko jing song ai ko play perlok MDC be don lang ko po chairman jong ke UDF ko jongi ba PNCM ki perlok MDC baron masnyo itu jing tip ko baca ko menen kaliang ke jongki la phone nya de tangata la message nya ki ai misem lam mani kesan dan begini kam bat kila khalang ru agale step banyan don lang kum ni bat masuk komen bat ke jing ki pendok lang ka ai misem ke ai belajar menen nak kalian ke jangan ngapan pau ke jing ai play gini ke perlo bat hak jo ko porro akum gani ko por ngasim ru i ke jing ai play nak menta ki parlo ki parjor ki parodo ki prasman ki kun samla jong ke jela ke jong ki balap ha ki kubor ban ai men semnya ki nong yelam niam bat ki wei ki nong yelam ki long kmi bat ki wei de ki nong yelam ki bala ai men sem na do menen ke jamet ki poi ki mesai ba hado madagsi dengan benpau ke jing ai play nak mentajuk ki paro digini ke jingja ke baja menen ada ban brave ban keren hangte spot menen ke jaka ke bangang adon ring adang don hi ka tu ni ki bang kwa ban benpau gini ke po ki ai ke baja menen ke pen ketang yang ke bang UI ya ke jing kelon ke jong electric stipol ha ke tu po persang ban yang ha tu ke jaka namar ba kum la ong menen pangasu thu sai baga jaka ke bagi kaja menen ke di purely Meghalaya kam dei ke disputed bat ngadon gi kot ki slaru ban proof haga ba na kaliang jong usim jong karai marwet menen 8 di jing pensisano uber khait ban ngilap ba ke tu ke jaka ke ba mangi idan menen kham sakhmat susu tu ke jaka ru ke dei ke jaka jong ke jala Meghalaya ke jong i te kelong ke ai bosungsi ba kumalaya keren sakhmat yimdan ke manpower la pentip EDC la pentip USP jong kari boy ke jong i wong ban ngidon conference video conference amtip kon video conference untuk covid na gumnong amtip de wong ban pha do additional SP ndayu additional SP ru udang poi hadu ko por sauduna baru SP li lay poi hadu ko por saubuje long ke besusi pada kalian jonga ngapandam juri kini bat umtang kata ndai ko wei kebangadon ke jing sngau halade abangadon ke du ke jaka i kumba ke police department ke jongi kamle kale kumba menru ban keren nya ngamle ran ban keren nya kita ngamri ban keren nya ke jisha namar bangalamat nalade bar ke kham susi kalong ba nagaliang jong SP sigentin ruem ban ong yang ini senar lang no banwan na ke jaka leset kalong tang nong poro bagi susi kalong ba ayat tang mga berupara juga banyak ke kali marwen non pai na ketika jaka tigini ki ai ngai ke ap ke jingma tendai ngai le de kwa man pen pau ni ayang ha ke tu ke poru dak mesim ke bangatip bauti na jrong lumino ya na bangatip baga jing em hi kam song ke ti jono ke jing em ke song ke ti ke jong bunung bu nong thau ngai mu yo blai bagi ai baja manen ke sini don kono ke jing sau ho la ka don ke jing tan ke jing sa push yang du ko por kam don kono ke jing sau te ke ni ko por ka kwa ru nam ta ke jing tip lang baro ngamla klem da ai ku play ger pang ye ko wei ni seng balang NGO ke jong ye kata ke MPSO so komen mi itu IP bakini ki don hakmat nadu dang step ka por ba penyangi ki pos electric bat hadu ko por janmit bangion pai na ke jaka yang ketu gopor langsung membangai UI gini gilong kami arut gilong kami kongsi emli bat iway pada presiden jong ke MPSO jong ke Ribuan district jong yang hatrai jong pos elektrik na kabanta banyak dai yai ke belakren sakmat yang sengoban ai ku bleiru iki pai ba nong snong jong snong yang kuli gilong kami kira do ding banilek persya iki pulit asam nrei kat bana kalian juga sarkar ke jongi mundan ni dengan susiro ban yetu ipi gini ko ndai bangakan tho ndai keren ke jing shisha aga ba menen ngalafun dalade aga por live je san minen ala call you deputy chief minister jong ke jela ke jongi ba prestun so la response ya ke call ke jonga ngalai thu i ke jingja be clear ba adin kata ngalafun UCM ro jong ke district council ke jongi dari deh ke por live je arab san minen ngakol bang biang yo deputy chief minister jongi respon shu ya ke call bat hadu mentahi kami yo kono call lele ya kata tering sukeman begini perlu ke jongi ba kumu MDC
ngang ngasude ba yakni ke kam ke ba ke lagi blok MDC namar ba ke jaka ko puta ke de jongi ke schedule area ke de hap council ke jongi ke jurisdiction juga council ke jongi ke blok MDC la shin kya gini ba yakni ke kam ni saya yang ba juga district council kum dukhat juga council ba nang ni naga council ke bagi de ban le state government ba nagalian jonga shimet alapun kre haga bai de bagi jingtho chau chief minister jonga jalla ke jongi haga bai de bat kini ke kam ke badan mata khmat sha ke jingi kran ba magistrate jonga asam marhadin ke jingi kran wong nga ba medon authority yu me ba man ban yang hang ni ba men stop yang ban remove gini ki pol to ngai thu yer de nga de member jo to council ke de ka jongi pada ka ka pol ngong yu ba ini ke order ke ba la ay me ban weng ban remove ye gini ki pol teri uklam la ban provide ye kata beruang baik em ni la yo ke direction ba mentakas ni nak liang jongga government bangin wan hang ni ban remove kita ke jumpa